Wega amuweregero bwakwa ni ati nwithirite uri na weekend njega na rweri Jumapili tariki 3 mweri Jojwa 5 mwaka ni 2026 nimbita wakabu mutharimi kangushugire nkatho mwanya ni bwega muno no ntubo gututhura gwetana batu ikinya no ntubaku tugitwika nyombe nteto irina igweta kathetine kahaka Amero inyo tuthingatira mitandao ya kinadi @Meru TV Kenya kwa mugira nteto obura igotondoka kumandena odena gontu miangatene ya Meru o miakaunti ya Meru na Kenya gima obura igwithira igitukinyira kirimetha ya nteto na rwaire ntuko ya gukungwira uciathi bwa andiki ba nteto kwandika jara najo nija uma na jako batara na jakuguna ni mwana inchi kana for public interest kana ko serve the public interest na kiu nikio turumirite aturi Meru TV gotigira your interest ore mwana inchi nitukwithira tugisharia ningi tutigutantira kwaria uma tutikwendera ruterereko kadarureko nteto saroroku nteto kimensho bura igotendeka kuma mashinani era na athomi wa speaking truth to power inde twambiririe na rugono rwakeba kiri gukaya na kiriro kia akari kumairiani iri marimanti na ramwiri jwa mwana wa kurubo miaka 3 jonekete jutina inshunshi bimwe mwere akari bagishumiria barena muthoro na gukaya gukonene bakiuria ukaria bureko ningi bakimeneria ithio rihiria unyumo ria Shailin bakithetera kioto kia mwana o na raboritia bisa ba ukaribodene kodithia ucunkoni ningi mwana o wa kurubo bothatu orai na njira unyumo kwithira kioto kiawe igikionekana Ndagara Waiguna hari na riboti na kari na tori beriani wandi mukodhima bakiana mana monko bisini chokaria thokoni mukodhima na wikumana nege kugia sheri gatumi mwana wa miaka 3 ura kwerekana urire ginto kiume kemo ya kuruka emundi akigwatekana mundani montereino are mukuna tarene chunje bimwe bemwere mwana kuya jaurire kwa Jumatatu mwana kuile ateto mundani ana na titetwe kuma echo nanto mburera jaurire yurete mburenu chonde timurere ateto ara na rera gokodhima gotoriona mende ketherania ende torera torugore njera rotheta kogu mwana ojo gwetu aura gitu atandorokoni totikuona aki yeto ya mwana lakini mwana gwakwa akuma gathia nyonchobi ende mana barabara kinaga na gwatirwa airwa nkambe ndathi gukora mwana wakono lakini mwana tojore morage totikuona aki torera torugore barabara tona manto makojeretanio siasi wagitua kia borisi kia makutano bwana Juma. Mnamo tarehe 29 tulipata report kwamba kuna mtoto ametoweka na kwamba alitoweka tarehe 27. Mtoto anaitwa Shali Gatumi ako na miaka 3. Aliweza kupotea wakati akiwa anacheza nje ya nyumba ambayo wamekodisha karibu na Eriani Secondary School. Tuliweza kucirculate your report Kenya mzima na tukaweza kutafuta tuweke mbinu ya kuweza kutafuta msichana, lakini kwa bahati mbaya leo tumepata report kwamba mwili imepatikana sio mbali sana na mali wanakaa, about 200 meters inside Green Grams plantation. The body is partially decomposed and some body parts are missing. Agakari bakeregera mabitha baborisi kuthucha mwiri bakende tagarira mpo kuthuchwa nikenda gutigeri bakona yoto turoria kiure kimwe kitokona asha kaora antu aba akuite bathikwa na bauthukurwa ibathire mende yona antu bagona bona icio bathiaga itokona ndeke kigwa ikathikwa ikathimwa antu bakona kete meterete thina itokona antu bekwa barabarani kana accident ka mtu akagitura kaoragwa akathia kathuchu akathiegwa mende karutwa ikonekane baba muraje sinade nyuma icio nio tugwanetendekaga na kaba mwana uyu twamwe akara ikigongwana ya ntureriani atomike enda thirikari tuteria eturetera gethimikira gethimaga muntu akorwo no gwamurakire ya turia tunataka na wewe kiogu mwana wa tiuma gutomukanya kumanga mwari uthire
niarabo ugetarerete karekare ambere gukareka gontu goko na ikyo bakorega mwiri ukamata batamenyete nuruthete onto bobo mwanga mukuru ku mwana akamatirwe aguragetwo kairi ategwa emuthi mwana ongi ategwa mundani kairi tigotorerera turi akaiberia nitokiugaga atiri ucunguci bobu tutikwenda gutwika mwiri nukamatwe thirikari neye turi antu banene twina gataya twina gitonga na twina kithure kindiki au kamsi mwana kauragira ntora akeragwa karuthe rucunguci tutikomegwa gukarika turitia akiya mwana yeiberwo na gwaya utweki batena mbeca kila mtu netwe mbeca tugairwa ciari babariaga turenganire mbeca mukithimie kukiye turi muntu ura aretire mweri uyu agu nweto kwenda ringwa mbitende igerwa kithimi kigerwa kumbicha ya muntu ura aretire mweri agu yonekane tone nokwe nontu kuma Jumatatu twachogire Jumaine twachogire gweta polisi tutedia guceria mwana barega tunga tuthongere muje kwa muje barega emunde bariuga mwana na thokua karothora post meota na ito kwana mwana uyu nemurage ibike thimikiambi tukuthikorothera na turenda kumenya muragi no uma wandia mukothi magicigo mungia kiathara kankiripotera Meru TV tukameta ndagara waiguna nabo akari kumanteresha rwiri rwarera ni bashumiritie gutariria Kenya mara baithirite bagikorokera bakiuga batwire mundu nejo mutumanu ko egitarira ya ni walibo mainya Mwangi Justima bakilalamikana kolotera kiara mubunge wao Mugambire Ndikiri ni kira bakuga ni mawirane iguru ya mawirane ya maurongo kwa irwa bagaikirwa Mwangi Justima na Mwankanande bakiuga batwire mundu nejo mutumanu ndiro mbareo ni kire Ndikiri kwithira giko kidoro kyao ninge ko ritamirandie ya witina mbere maturene muno mainya ya Mwangi Justima no ripoti ya mwende Olaiboni Athiatiba mumbunge wa Bore Mugambire Ndikiri ni bonanitie kwithira bari na kaita kakaumo kuthetera mumbunge u arake ario mo nterecia ruiria atariritie wikiri stima nturene ya Kairone akiwa tayari transformer ni cita kinya na stima ine ciambiritie mutaratara ya wikirwa Mheshimiwa Ndikiri taka atitete ngugi Kairone ikurekirwe stima na aza uju stima itwa iciathimirwe kwejere nja cia jokua coordinate aturi bane akoje na weli form ituracainire mbuga mweri jotathira kwa transformer factory aja ari okuona ofisi esabusibo yaki transformer reo ni uri okumenya ogintu kithithagwa na process eza kwethera kwenje itajukirwe coordinate kana tojuriria weli katakite kanyomba kinya kandonaga kinyuma au ikathimirwo stima na gikingi kikeja gikirwo au kwa my brother Ndikiri ngugine ka transformer ta kinyau ende gwe process ine no tonithimi na antu ibasainete wiri kulukia aria kathomba ni bareanite na nteto iba kiwa mumbunge wa twire obera baekirwa stima na bationete dalili yacio untu bauritie Ndikiri kwebana na kuringa siasa na mirandi ya witi na mbere ende ikinye maturene nikenda ingia wira nebwawe ataganda eje ndathugana Ndikiri kwe transformer agwete na cia 12 wonde mukuji mucemanio ne chona twari koguo ni kujete mbije kwe na stima naja kwethera gutina stima naja na makasana koguo bwana Ndikiri ango kwira uju tembe togwa ntaikanda akwenda kwira tika mucetho na ntubai bo bakweja kura bakundie stima no ntugire wina transformer 12 na gire 12 utionko na inyemwe koguo bwana Ndikiri woni ura kwenda kwira ukaukiria maguru utethia antu baku no choke mbasari taka chiechia ku bwana Mheshimiwa Ndikiri mwana wonde no ne mbasari no tungugo kwa chiari ba mwana batechokete skuru na kwe mwana onge ndaigitwe itheri ngathimu eromba mbasari na mbasari ile chithero chiechia thirikari ku bwana Ndikiri taka chiechia ku nengeri ana bakathome nikenda bombo kuringira kura no ntuwaga bakuthoma ri no uri kuga kwa kura ndio kaura Ndikiri gatina ngugingi katina inyengi no iu eneo una ndina gugakara bubuye antu bakara miundu no antu bakiaga stima enda neni kurombe kura gute kurumana na inkwenda mwega uga Kairone kwena stima na antu baba Kairone okirie ni njala bambiro te stima balona na ndio okiria njala mpara balembera stima cielo cie Kairone ndo ticho ciena batina cio o gachiejete kweje ikeja goto yanje so toto terete akeja yanje so ateja
na ndeka kwenda kura maizi etengana na mtowe au bakadithia muthinga tati gako gitatia na ntena lina na ndikiri lakini ugo nto no natinga terie bokarike no to stima kwa zabatu to ali turogono ru turanoga tureka micemanio kalize nengeta eta wa Pentecost ya tutua no ngoka ulia Paulo kibitigere yale aja twekenge factory turanoga estima na ndi turekirwe ndikiri no tutigite ata Kiripotera Mero TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Kaunti ya Mero siasa no ciitite na mbere kumata atongeria bakishiayania kiri ikundi biere ba murengo jwa 2 term na ba murengo jwa 1 term naria akiaria mantu jegie siasa mubunge shombunge kia Gembe South John Paul Muhirigi aitite na mbere komeneria siasa cia atongeria ba murengo jwa 1 term murengo jwa upinzani akiuga amu inya ngwataniro kiri vinara ba upinzani iteo ningi agita na mbere gukuthoranga ikutho siasa cia Rigathi Gachagua akiuga nyumewe kweberua agitine gukirukira njira ya impeachment atithira indebene kiri gikabo gya siasa 2027 enkiro gya na mbere kuthetera thirikari ya Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki kirakuga ni bakinyithitie mirandi ya maendeleo maturene ke opposition bando opposition yerera watanirite ne thiologete ndene Kenya thaio opposition yu nombete gwithira ikiathukana kai kia disintegrated no ntoke agwana mishema ne raba mbete gwitha bakiendelea niu wethe Mheshimiwa Rigathi Gachagua na gwithe claim burage akia rais wa Kenya baadhi mbombe gwitha ngira Meru na Kenya u muntu ugwa burage akia rais wa Kenya iwe muntu uroguri William Ruto tuku mwira thaio no mbete gwithira kiwata kirima na bunge bonde na MCA bira kumpio ndithaio ithirikari ra kamba gwitha akimbagini niu imbia kona kuma githirikari ro rerio no ntuna kumenya wengo mwaka 2027 atiromba kura no ndo muntu uyu no mbere gwitha akia impeached ne National Assembly impeached ne Senate na kuma ni we kwa impeached kenda romba ringi no munkarie for the next 10 years igenda aumba gwitha aki uriangu wijiringi so Mheshimiwa Rigathi Gachagua ututenu wake mathabu ya nini ke mathabu ya presidency next year inya Mheshimiwa the former governor wa Meru Mama Kawira Mwangaza uromba kwithira akiuma etene thayu inyawe no the same nanga membi kisi ekende ne koti egethire kuitwa otherwise iromba kwithira choka na kaithira akiuria kura kuma ni aki wananchi mbati thayu kisi wetera ikiamuliwa kibonde ki Rigathi mbati Rigathi we are very sure that uyu mwaka 2027 umanto yake yathiri agiromba kura ringi nanga ye tucina ne tikira isi mwaka 2037 no ndo mimi no bethengi serve my second term no nte kuma 2032 ne ateomba gwitheka karika lakini thayu when werie viewer kure the bargaining power lakini ukure the bargaining power era wananchi bira wenda bithithika ndene Kenya tuba gyandu babonde be impeached bao the bitterness iwahakikisha they have numbers they are together going in negotiation imbi muntu ayeta kuendia after the kwere urethiria imbi muntu ayeta abio kurana na nkwere muntu onde Mheshimiwa Rigathi yo plan yake no ndona kumenya we atethire president but muntu unga agethe president muntu ura agethe president ri bargaining power wewe iragethira ni oniriku agena maana in numbers na ke Mount Kenya tu in numbers na tu in numbers still inya bautu tu in political powers tu in political parties yetu no ntuge akwa ilia kiome kemo kethira ntu kwenjuma tware ake amakine ne burumiru ku ketawa no peu inya kyo kyombite kwitha ke launch manifesto ekyo na buraki kwenda kwitha githithie ndene ya Republic of Kenya na inya kyo ki affiliated ke Mheshimiwa William Ruto na kite affiliated ke Mheshimiwa William Ruto theri inya kyo ki na demand ciakyo kirewe kamethene au kwa Mheshimiwa William kenda to kuthiata watu thithiri 1 2 3 inya ke undriem ugo kuona bakithithio kakithina kau Alfred Mwirigi
Kiranga ore mubangani na mwiki mitaratara mirandi ya shugumbunge kiatigania East akiaraniria na akari kumantu ntere sharo ujo na uretia shari kwethira bakiyeka na kugwata mbaru kithomo kia obundi na otea irinjira ya kombithia mbeo mbithi kurutira ngogi na njira cio ene gucokiria kiuchumi inya ke motorire enkirokine titena mbere gutariria mirandi ya witi na mbere ishigone mbunge ke runguro tongeria bwa mubunge Mporo Abori ni riboti Adams Muturia wetherenja Alfred Murikira ngoro manager wa obisi ya mubunge wa Shumbukatigani Mporo Abori ndombete cheri barabena na baratromba kuithira ukuma universities utiripe ukiana ba kirithukuru cho bundi na otea kenda bomba kuithira pa kiwatra kosi mwanya mwanyiri kumba kuithiki batethio uturonebo kithomo ketithia iyo tethiana baraba kwata ndi muno lakini bato twina cukuru enjara mheshimiwa weta achumia mirombera computer yana amirombera milioni 5 areta kuo lakini tutekureta na mwana ewa tandi tukaluso puno haria omena twaritano nya ko bidero iro poya ko bonkoma mbeche ubo mnekera bonkoma iyo erika iyo pame yako bide nyumba yai kutwikareto kwenda kubide nyumba twinana baina skills nekiento kina maana achiari be yara baikiana ara kititi yai kenda tumbo huria suguru yetu no tumweshimiwa no ameanjiriri kana kawe na hivyo amuchokire thirikari na ringi aina ororo na suguru wera alimu vai kureta suguru wete na thine nyemwe ana bariuma kora aba kya kuthoma kuna batu ana beto barapa ina ndio tino bawita ikia mwana ara wate diploma temutethie muikia wate certificate mwana bo Alfred Murigi nombete kwitha gitaririo bwa boke aragwite muno kwithira mubunge Mporo Abori nombete kwithira kampire thukuru emwe yo bundi na ote anterecha mikinduri na kuibanga kumba kwithira kampire ngenterecha karama achire babenki batumbete kwitha wikumia na bo thukuru arombete kwitha kibaromba kumba kwitha bagitiri bo tumira kanya karaba ine thirikari kumba kwitha wikumia na bo kriskuru kenda maba kwithira bagitite bo bongwa arankuruki wite na ba kumba kwitha wikuma kiri thukuru icho bundi na ote bakomba kwithira bakiwatira kosi mwanya mwanyire komba kwithika bateithikiro torobo bane ana bamo baratukirira na michi bakaurira no nto mwana atawa atangirende university ukarekana no mwana wa atasi mainasi wa mutote kumeasi mainasi eni weta ekarua ruara akaithena maratasi yawe oikwa kawe akumira kakari ongo ka NHF ongo kahari mwana atonya no na atuka iuntu etukurie TTI nonto evasion ya mheshimiwa naenda ekuria mikinduri muno na inyoka ile antu barabari ya mikinduri TTI ni ntu kimwe kuretia mikinduri muno weta mikinduri ile tu ni ukurana rwiro muno na bila bio tuma ekurani ntu imwe bila mheshimiwa aretete kuo TTI ni utethia muno last year Mporo no yeta na baila jigitha buramenya kinya kithomo na ndropere na bare aira bionde utebio mwana itakua era wake na ikinyara na itathome umoma ukunare boin kumanya no ntu nderi yen shughulika umuikia so kathira wena mwana na ya tabaile ukathira wena mwana akwenda weta TTI ara ya maingi na tethakia wikia no na tukara wikia na ara no tukithomo kira kingi ka TTI iyo kina utethio ba thirikari na utethio ba thirikari ibo tomana bakathoma nkuruki batu chubure mantu afisi mheshimiwa weta yana ofisi resi for registration mikinduri ana baraba andikoro kuba ile diploma na bathomete TTI oi Kiripoti na Meru TV kumatiane betanda Muturia wathirinja riboti ukethira itukithithia muthia iyo yarato kubanganitia kiri metha ya nteto Meru TV gucore ngatho cia mwanya thank you very much nontu bogotothura gwitana batu ikinya nontu baku ugitwethia nyombe nteto iri na igweta kathetune ka Amero ni bwega nyawe tuthungatirite kiri mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya na kithira tuthungatirite yukia atua heu o tuthungatire gukirikira Meru TV Kenya kiri mitandao ya kinandi hamukwa mukira nteto oburi gutunduka kumagonto dena odena kathetune ka Meru na ome ya kaunti ya Meru inya Kenya ngima na ome ya Kenya obura gutunduka nkwenderea gita ririega ugachinchia mutambo itana mbere gucionera mwanya wikenera ubangani wetu bwa ibindi mwanya